Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu, salama na amani juu ya hanyu. Chiwono afdali nrenge imakati yanu ili rihadisi mbavi. Usiku wa leo hasuala ikao ngilo muhimu. Mmono imaanzishi kao dona yanziha yabo. Sionesa ka siasa chihwambandabo chizidwa. Iyo ngiyo na tafsiri ya haizo nijao nzambe banu usiku wa leo. Inge kwezi watukufu, leo rijabanu harumasu ala nzima ikao ngiyo muhimu na de video ikao ifanyiwa usiku wa jana imasifu yaonesa yauka imwananyasi Bashar kati ziyo kati uvundo jumambuliyo ikao harewazo ni Lukman Asmani Azali na Komanda Zakaria. E video hiyo iwonesa rongozi nji hoka iwonesa ya ukaya Komanda Zakaria harenge mhono wa Bashari ye mihono haiti ya harimwa omlango hakahuba ya hadharuba na wongari jua ukaya maya yatilo harimwa omlango wa kausindiho hamvu ubaziwa abwe maya yohunguha yonti pia. Iyo de namna ya jumlisiwa usiku wa jana ni mzima harumwema aktivist walio harumwa zero zozinu doamana wahepage yambao la voix du peuple. Si wananya wa Bashari wa karibu naye rango wakati rao na zenongo hizo beika bandu ya hatu rika ujua umwiso wa hezi habari shakari jasiuha ritsaha rangudu siku wa jana 22h à 22h30 za hunu pari iliri juwe ezajiri hindi ezajiri siwa hindi hosoni mwe mwanasi Bashar alias Abdusalam Mpingo rende hata wamsihu juu rijuwa ze kweli bei kwa rikane ze reserve za hatu sharika hanza ripariseze kweli iliri jeri makinishe owa Komor ze fami za Bashari homjini hao le bavula hahe owa karibu naye owa nzani wahe hausikitifu garsubuti ori mwambie ni banu yaukaya nrabo na mwiso nrabo na kiasi iyo tisiasa udeya tisiasa gasibanu garibamba na nao baina ya fikra na mwendo mui urumili wao yensi ya hatu karti banu ripangi nkodo ya nrabo ijouti ya nkodo harumamiji vatihedamu karti banu ripange nkodo ze fami waremwani krizi ngarijua uzembwa dembi zilie makatiano rangu AVC rangu krizi cardiaque ngasina wadzadza hatu wandu waduhazi walio wawade ngasino wandu shahatu ngasino wana haina wakati juu jabanu rijanda ramba mswiba hamanda unu ya ukamzima dasi haulwaya
katiziyo katimfi yawe zadunga abo hindi emijinga ijoji bwana ze famingo ajo uremwani krizi owadzaza hatu wafe owana ngwajo uremwani krizi wafe eri hundu hindi ya majitu marufu iyo nde mane kao leo ngarirenga uo nkade unu rimwelezeni wazewa hatu wahu watu mabani hatu wadzadza hatu wanasha hatu wakomoro yauka kairi kweli mbabintuntu rahana ndabo zinji haukanda bozinji zoulisa hasara kweli ngari wanao na yezi ikau kartu yo afiki sonti pia shaka iti wajibu rijerambe ndabo banu omwiso ritie genocide harmwensi na mweshele radio kau yo hamba milkolini yatongeza wanadamu milioni wafariki kabila na kabila zaulana. Iyo hasibabu ndo watangazaji wakababuha harima radio milkolini hiyo zendrabo wakauzamba watongeza bafanyiha genocide abo leo sisi wakomori abo tsinda ranza ori rejei ngari wanao na yezi ngari bambanda nao fikra ikau kartu amini kaze fikra zinu ndezala di muzibalie yensi shakar navjua habandrabo rangamize wanadamu wenchi ritie mabaya shihui na jana yonde mane kao mimi tirenge fursa inu ni jenilani zenrabo zakaziwa emana nyasi Bashar haukaso ntipi yangari juwao rangudo mrengo wa Bashar huwaswili homa siwani baadhi ya hanyu kamti karibu nele bukulinu na baadhi ya hatu wananya wa Bashari iyo ngarjo subuti rizambe kartusi uha masihu haudunga hangao hadisi ya mwana nyasi Bashar ngarifanyawe ni za ufanya rimauni shakartu fanya rongo za humsisangamani kwezi bwa komoro yondo maana kao leo rikam jerlaani za rongo za hamba jana harmwe page ya la voix du peuple rimwambie ukasiasa tindrabo siasa tizidwa ngasi harma divergence za fikra za mwendo za husu yenti hatu shariti jeriti ya baya hujuma baya ngamsubuti emakatirulo nao yana ni unge mhono zendongo ikao ye avoka wahemana nyasi Bashar Metro Jamal ikao ndo ya zamba harimwa eswauti ya mtangazaji wa Facebook FM Ubedi Mshangama ngamungo waja umhono ezahamba ne mudiru jimla wa Facebook FM na Baraka FM Abdallah Abdu Hassani agwa holiho dum junduo ne hadisi ya Bashar rimwambie ni uka Bashar ngemnono rimwambie ni uka Bashar kajaulwaya rangudo siku ya la harmenti ya Tanzania
ya waswili Komori kajaremo mhono ngukoho prison makati ngwedo harengwa iyo nzia kikawaida huenda harimwa interrogatoire na singar juoka interrogatoire kaifanyiho prison yo fanyiwa harimwa ze service competent zilio habilité ya ufanya iyo nena mna zibirao ama vakana tsumbili banu juzi na jana Bashari kajareje iho prison juma interrogatoire ya kufanyiliwa sha interrogatoire hiyo ngaranzao rimhakikisheni yauka anoke moma Bashari kajarungwa fuu kajadeziwa kajasukumlwa kajaulwaya ije hondelewa yinu yareje iho prison ye mwananya wa mbaba mzima mzazi mzima hamwono no wakati yaka humwona baho wagojezi wakayabo wafanya mahoto wamwambia kaenda wone mwana nyuho wala yamba katina mhono katina mindu wakauhotowa vahema na nyamba ka ezo hama dezamba au harumazerezo sosio ye mwananya hende hammono katina shaya shapuhalefu katina shaya shazimba kajare mwamba hindu kajadeziwa shabasharinge mnono harimwa zempade zonti pia kajasukumlwa namna itoka uyonti no walio ne defensi ya hahe harimwa za interrogatoire harimwe hadisi inu ye yamba komanda Zakaria ne yamrenga umhono yati harumu mlango yakahumbubuwa ndaina Lukman Azali Asumani ngamanzo ni mhakikisheni ni mwambia ni mke makini yauka komanda Zakaria woi yavumbulwa ni Badrudini harumwe page ya haya ambao la voix du peuple kati Komori nga sina mwaha wakamili nge harumwa enti ya Kenya harimwa mkutano wambao AIS mwaha wakamili komanda Zakaria ya jihunda oiyo mwanadamu ujihundo Kenya ye jana hajihundu moronije ya jeuwe Bashari gamanzoni mwambieni kazondabo komanda Zakaria nge Kenya kati Komoro zabilini mwambia woni ni mnikao ni garanti ya uka Lukmani Azali Asumani komanda rangundo usiku Bashari ya rengo harumwa enti ya Tanzania ujohonda lewa yinu nga mlanso defi Lukmani Azali Asumani kajao na Bashari hemato yahe nrudini mlasia ni defi hokaze ndabo zambwa zinji yambange gantanamo ho gendarmerie na mde Bashari kajaparonjio gendarmerie kajaparove kwa mde juma za interrogatoire za hai abunga manzo ni mwoneseni kwezi bwa Komoro ya ukazi ndabo zambao ni baadhi wajirenda watangazaji ngazjoka ya ajali harmweni jihatu neze fami za hatu nari imagine usku wajana zendabu ikaundo za hambwa ekabandi habasi hibaya antra dembeni na uziwani erjokanga sinda bababaha rijokanga rizi hao leunga sina mzaza hatu mrumduhazi
uliyo mwade mzaze wa bashari ele oka haishia zenogo zinu haremwa ni storendeha haremwa ni avese au haremwa ni crise cardiaque rijoka ngarizi hao abo rijoka ya ngaranzawe mwana nyasi bashari leo bashari ngena mrumshe hamili rijuawe sensibilite ikawo na mzazi kange harmwa hamili hajonja ya remwa ni avese au crise we mrumma hahe ambake mrumma hafu yabori hoho abori uwa ezo ni zoranzao sisi ngaramba utijao kartuhanza rilatse owarizaya kartuhanza nkodo ya hemiji ya hatu usiku bashari ya juu komelwa rizi hakikisha ngarjuja rizambe banu si wanzani wahe wanaanya wakaribu nae shakartina wakate nga uzima rijohe ya banu rambendrabo banga si kinyume neyezi yasuma nazadi abo tijao karna ujuwa ribe nafasi banga rire mao yezi yasuma nazadi richuamba ndrabo za tudungana na nzia ramba garanzao daula ya haki ye daula ya haki rianzao ndo kweli ndo uvenufu shati ndrabo tizidwa hidwa kashibadili mwendo harmayezi ndrabo kashibadili mwendo wayezi kwezi watukufu na sisi ngarijuwao ngarsubutio rizambe atowa information ya mninka uo mnaijana ulohunu ne yatomambia ka bashari haulwaya bashari haungulo mhono Lukmanine ya muwa na ina Zakaria vahe kajatsaha ya tunde ya verifie na mungari juwa uwe mnijana uo kajatsaha ya verifie ya juweze kweli shahare ngeba hanzishiwa ya jiambe ka bashari haulwaya rika ujarimambia ni kaizondra abu bashari kajaulwaya na Lukmani kajawona bashari hatalewa yinu rangundo siku bashari ya wasuli Komori komanda Zakaria wakati Komori ngasina mahange Kenya kwezi wa Komori na mwone wa upeu wa hatu nezendrabo za hatu ramba ukabunga ranzao bashari na abungari mtsonge yao ndrongomi riwamba mnyezi mnguzi timhunde abo karchumanza ekari jabanu ripange ndrabo rambe abo karchumanza ula mwananyasi abo karchumanza rimhui shakinyume ngari msindi hao hongamani nge mimi tika ujani hane zendogo hizo na beka ijozo ndrabo zafungwa na kunzi 2A a Z nga mremo yezi yasuma nazali ze fikra walonizo no mwendo walonizo shamtitiari na bendrabo banga mnyengo yezi ntitiari ni deye banga mremo yezi izo ni wanao nizo zitendwa ikaunga muamini ke zitendwa hizo tindeza ladhimu kenga zirumisha ormwensi nga mwano na fikra ikaunga muamini kaze fikra hizo tindeza ladhimu kenga zirumisha ormwensi shakari jahonda daraja ya ujari tunge shiyo rituamba ndrabo na mweshele kwezi leo tihandani ndrabo zinji za sambi za hamba banu nepa jinu hiyo hata Metro Amada Mahamudu hakaziwa ndrabo zinji banu kabaja paro bali wa alama harmazenugo hizo zaja zaonesa ka kweli zenugo zinu sambi harendwazo zenugo zinu kweli Metro Amada Mahamudu hazamba shamdungulalo hajuha ilia tungendrabo bangure mwezi siasa tindrabo siasa tizidwa gar aminio kaze fikra zabaliwa nezi yasuma nazali zoti fikira mufidi na enzi ya hatu
ngwaru maonai ngwadhulumua ile taifa la Komori ribelofia haruma ou nafasia wa hatu shaizo kazi tutongeza rijera mendrabo banu kazi tutongeza rijerideye ngela dimori ke tofauti no wandu wao ramba ukangwa mbao nrabo ngware ndao nai karna juore mandrabo rireme urende nai rirende nai rambe nrabo iyo ne mana na kahanza nibalie éclaircissement na preuve rijeri mone seni kabeshari kajaulwaya ne yamba hamu uwa komanda Zakaria uwa katoma siwani nga sina maha nge Kenya nga mlaso defi Lukmana zala sumani ranguno mrejei wa bashari Komori hata rijeri hondelewa yinu kaja mmona hele ditolai shakazi jatoshe mwanadamu boya mandrabo raone ya voka ya haja ya eclaircisse sisi wa karibu na bashari rahondana nezesti shahada shahaja tena mwanzo ya jivaze nguo ya mboka imane ya voka ya tuambo mahala ya liyo hindi hiyo tiroli ya hatu ye plus important ngar aminio izometra jamali ya hamba yoka haonana neklia wahe leo hamhundu katsina shavunzia katsina shaungulwa nge mnono kajaremwa kajasukumlwa kajadeziwa nchu amini kanga manzo bashari rahane mwananya wa mbaba mzima mzaze mzima yarionesa zinu wizo wakate mwananya yakaenda ya mwone ya mbelia shahula ya ambilwa ukaenda mwone wala yamba katina mihono na mindu wakahumsheja hezi ndabu zinu za hambwa harma ya Facebook yenda undrema nanya ezumbo za hengizo kamili kweni nga manzobeshari rahani mwananya mbebe mzima mzaze mzima izo ndrabo uo tinde ya jo amandrabo uo tinde ya jo temanye ndrabo hoka uondo mbona nae mfanae kwezi wa Komoro bahibadi ya leo ngwanzo ajijustifie tena ngwanzo ya insiste ya uka Metro Jamali hajoka hamba iho ya monea iyo katina obligation Metro Jamali katina obligation pisko uwende avoka ya tungulwa ne famille ya tungulwa no wanzani wakaribu na bashari na singa sine confiance absolue ya hatu na Metro Jamali ngabo izo jujua yambe ngabo izo tujua yambe yinu proseka ukejahisa shahaja waje utena ngutsambole yo shaya Komorenfo uka Komorenfo wala ye waziri wa hizi habari za ndani ye familia hahe wanitaha rifanya hazi vadzima mimi tiharaya harmwe page na mina Komorenfo wakati kaunga rijua uka Komorenfo iyo page ikao rangudo mwando wa hayo riji harma zembwana zinu yu denonce zembi zifanyiwao ne yezi ya Sumanazali sans réserve iyo page ikao ngari aminio ngari nikao confiance yo kayoti mwengo ni mweze page zilo corrompu na banu si ujua warikana wanduza tuwar mweyezi wewe mtangazaji wakahamba ka Mwananyasi Misbahu ye waziri wa hizi habari za ndani yendu zahi ewe wodi waza kashimeji waho ye mrikaunge na dhamana ya daula harmweyezi inu la tafadhali kwesi ritiengeyezi hataridu jarere makoti harmwandrabo omwisori jondra majito maudu
Ritienge yezi rido jarire mekoti harimazidwa Abukar Jahunda na rionese tofauti yatu na sinao kasikar jihambandrabo hamadanyi madhoma na waheyezi sikar jurenda nai hamadanyi bora mbagaranza daula haki. Iyo ni juri tofautisha da sino wanduwan ngam amini na tena ngam insiste Yoka ye page ya la voix du peuple kaitsu honore mbwana ya hatu kaitsu rende sausoni ne mbwana ya hatu kartsu juwa ya objectif emana yamba we namna inu engo mwe namna inu hahindri ekanga ngayumbisao rangu ça fait 8 ans yamba uzinu wizo emana ratu karendele ya usoni hindri na wahino usiku ngwambo jazinu zitodungana na nzia leori kaujarishe meze bwa Komori ngasitiyari ngarujujardezi wabanu bara mbaba drudini ngwambo ndabo shanga sitiyari pisko karna ujuwari miliendabo karna ujuwari miliyezidwa mimi damino wanama sindera za ubashari haukakar sibanu rimtengamani nga sibanu rimhui Mwenyezi Mungu yamvukishe yengariye zifamizahe mrumshe ne mwana no mzaza hahe ne fami nasi wa Komori rimmone ndo sharti mmone nai karna ujuwari milie ndrabo shiwi na jana uo mwiso jezike ajali ne mwana nyasi abole urika ujari laani zendrabo umbato utona sa utona ko zahamba jana ni Badrudin wa la voix du peuple rabemo wa Komori zilandrabo za tudunga na nanzia zilandrabo za tudunga na nanzia na inu tine namna nruwe kufanya siasa ngela dimori badili mwendo rambeze kweli siasa tiudeya ripua zido kadonga yeri hundu faida hinri karjenda usoni kinyume ngarejeyo dingoni vanbondabo maha karjenda usoni ngarejeyo dingoni leo rikaujari stope rirenti zendabo zinu rirenti yezidwa za ujabanu ritonjia na nguoni nona pizana no tula na zenguo kaiti kiasi ya hatu sonti kaiti kiasi yo jabanu bale unga mremo asumanazali vanu mchure masumanazali ezi ungo za hahe za suraya nga mremo fikira na mwendo abo mremo fikira na mwendo sina ujua nje na bendrabo sina ujua nje na bendrabo ngela dimora beze kweli na leuri valia zendabo zinu ristahamili mahaminji shara ngule ungarjuzi jibu do azed karnabuliye mbana inu ijetsa fadilo banu jumo tsamba ndabo nazidwa ngarifanya usiasa na rifanya siasa ritijebanu ridezana ritomola na manani ramandrabu za tupangiha wakati toka once iyo tinena mna ya mwendo ya utimalezi rinikau wanashi watu ya utimalezi rinikau wana hatu ekasi ya saudea na habandrabo abona rikaze kifu babu karjatimia kartina maturite ya ufanya siasa yone mana nambao ka faisons la politique autrement
rinati za nrabo zinu yari hundu faida hindi nragujana zendrabu za jaza kaziwe mwana nyasi bashari ze fami kwa jala kwa jasi uha omji wa demeni nguwa alerte wanu mkahanza manjie nkodo ya debeni na uziwani mkahanza mtie muhuwe ze fami badruzia bakartibanuri tie nkodo ya mji na mji kartibanuri uweze fami za hoa na nyasi o wakati wahambaze kweli uja nujarizie zendrabo zinu zipangi wao haina usiku hawanza zitie mabaya harumwe miji harumwe fami. Ça c'est trop. Trop c'est trop. Eni namna njoka janamba. Hajimbaye. Wala hahula nazali. Je m'en fous, j'assume. Puisque mimi ngamjua yabo nazaliwa. Ya ukabo nazaliwa. Wokabana. Shedadingo. Yanuma faa na mru yala. Siasa ti udeya. Siasa ti wambandabo. Owandu warenga yezi ya hatu. Yensi ya hatu. Wauma adversaire politique ni wano nao. Haruma fikra, haruma mwendo. Tina ujua. Ncho jandrenge ka Lukmani, bawo imanazala sumani, na ncho mkazandrabo. No. No et no. Zembi Lukmani ya Josifanya nga mjozamba. Bekonga zjoka jali hangu. Sha omwetsa mbandongo za kweli. Chantino jabanu ni mkazandrabo. Nyumeni banu. Tindi hati ti déclenche ya feri ya Ahmed Janfar. Directeur des impôts. Ye mwana nyasi wo wae. Ye haja hamba kaindri. Harma detournement ya impôt. Hamba kai detournement ifanyiwa ni Ilham Azala Sumani. Shabone shia na abo minene déclenche. Tija sambe zondrabo Ilham kati harmwe problemu yinu. Na rilini wakati Ilham ya jufanya ndongo za tudungana garju rizambe. Shantina tujua ba Ilhamo imanazala sumani ni jeni mti harma problemu ikao ni vini koni katujua msana wala masihu. Iyo ne kisiasa. Iyo ne kisiasa. Nurel Fatih wa imanazali ngamano na kisiasa kimwedo. Shantina ujua nrengezo ya tufanya na mbe hazifanya. Non, c'est pas comme ça. Ramba garanzao transparence. Ngaranzao état de droit. Narizie zendrabo. Narizie ezidwa. Yentia hatu ndio na besoin ya zindwaji. Kama nofanyi ya changement bangaramba ondrabo. Kama nofanyi ya changement bangaride yao. Tindizo joka badiliha rangu 2016. Ye maana Colonel Azala Sumani yari shinda ndabo yakari twalia hari hundu kangaramba ondrabo ngaride yao na ingu juka hizo tindezi jobadilisha na rikeravi babanu rikubali kanga sina maturité politique amjorenga mfano wa mjo subutini mvumbuwe mwana Porto Lemzed kabati mdu ya parumona haruma director bana. Ya mwona na zidwa za ude ya wandu. Ya mwona na nrabu za upanga. Yani ambao yuka na preuve. Hazi demontre. Ha critique. Avec respect. Vatinoka ha indexe. Mdu hamdeya. Iyo de kisiasa. Iyo de kisiasa. Iyo ndiyo riwanao. Nana wanazijana wenji. Walio banu.
riwa unauze intervention zao mndu jama Hafidhu Omar Mirali Nurdin Mbaye ngwa kritike umwendo ngwa remau twabia shakabati mbria paroa ona waje wa hebanu wanjie mndu za marahoni wa mkazi ndrabo wa mtuwe ya kiloti. Iyo ni yoranzao, izo ni zoranzao kwezi. Shatino tojabanu litoka juma bendrabo baramba ndrabo azalingu joroha atuka harangu 2016 ritsodeya bazalingu joroha atuka harangu 2016 ngarkubaliyo kanga majournalist wafanyao hazi njema amjorenga mfano harima na mangalie shel Libre de Comores wao urenge situation wafanya analyse wafanya zi analyse za hao shakwa japaro heya wa menrabo kwa japaro heya wadeye waurenga evenement wa analyse. Hiyo ne kimtangazaji Facebook FM ne namna hiyo la même manière Comores Info ne namna hiyo zemba wa izozondaru ngarjo subutira beka hiyo ne namna ka wo procede na hiyo ne namna ki journalist nane ne kanali ya hatu ya dawla haki nyoti pia nyi uona ema invite ka usiwa invite yabo kabati ya paroja ya deziwa ne mwana Nyasima Hafidhu au Nurdin Mbaye au Omar Mirali kabati ya paroja kazwandrabo shaye hambi waze kweli avec des éléments zi approuveo. Hiyo ni kisiasa, hiyo ni kimtangazaji. Mtangazaji sino mtangazaji wa Milkolin wa ujaramendrabo ritongezeri yo explose genocide. Donc mitika ujanifanye demanti zendrabo zahamba ne voix du peuple squadjana zaruso Mwananyasi Bashari rambe. Non, il est temps d'arrêter vos mensonges. O wakati uja wauzia ze manipulation za ndrabo za hanyu za utongeza nkodo za miji na miji za utongeza famii zire mwani ya vese zire mwani crise cardiaque hasibabu ndrabo na mipango ya tsusubili hana na mbanongo na mwone mrumshe wa Bashari nge hamili nga mjua we sensibilité ya mrumshe plus particulièrement kange en grossesse. Imagine bo Badru eke mrumshe wa Bashari hene hambiwa ukaba ni mrumma harala hito ato mono ungulwa ngujotombe harma crise abo rilate mrumshe rilate mwana. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Bashari gena mzaze mrumdu hazi ulo mwade hende hambi wake mwana hoba nubahi hafu juma bulio aba hatombe harma vese au krizi ezitorende haizo rilata mzaze yeri hundu faida hinri rihundu faida hinri kinyume aborenje zamai harma mai na abo rambagara nzauri sove Mwananyasi ya Mwananyasi shijo msove tino kari pange ndrabo tino kari deye no huma compagne sur la bonne voie. Mnyezi Mungu ya mvukishe yengarie mrumshahe ne mwana yengarie wa karibu nae leorika ujarabe stop bari lemewa risupporte. Mais à partir de maintenant, Garjodo répondait, ben kwa nyinyi mdungao, mrema ule koti, nga mjujabanu mrideye, baramba drungwa mondrabu, shangari juu zamba. Ngari juu zamba. Sene, no intiki siasa, nde mana rituwa swili. Nezendrabo nezidwa
Naribadili mwendo kwezi. Naribadili mwendo. Baye, système ika uribalia inu. Kaituri avance. Système ya habandrabu na udeya. Iyo tile jubadili. Iyo tile johusa sumanazali. Ngela dimori wane nae. Heze fikra. Ikaungari aminio kaze fikra zombi. Wa mwendo wa mui. Ripropozo wa komori. Fikra nyindraji. Riwa propose mwendo. Mdraji. Izo desu tongezo wa komori wala muhe. Wambe stop. Kolonel Azala Sumani. Shale uri tijebanu rambendrabu. Ritongeza zemi emijia hatu. Iwana kodo. Na reimagine za jokazi jiraruma omjimtukufu wa debeni no mjimtukufu wa uziwani. Yema siku ya jana uhonda leo. Hasibabu nezendrabu za pangiwa. Na wawandu wadzima. Walilia nao. Waishilia nao. Uo hama mraya na mraya. Leo kartusu hetebaya antra debeni na uziwani. Kartusu heto wandu zatu warimani krizi wafe. Aborika ujarambie. Emwana nyasi badru. Uka tro se tro. Tro se tro. Kwezi. Narizie. Narifanya nizofanya. Ze ushinda rihui. Ya mwana nyasi rimvukishe. Shanga mumnikoni uhakikifu. Ya ukarangu nusiku beshari ya rengwa. Kajare mhono. Kajare mhono. Gamlanso defi. Nsujua igori jao. Me actuel marango skuyare je komori. Hata lewo yinu. Beshari kaja komelo. Je lance un défi à qui ce soit. À qui ce soit. Mini personnellement. Desina si wananya bashari. Rango skuya rengwa. Singar la laundrugo za 4 heures du matin, 5 heures du matin. Haudunga dossier inu. No kartu idunga haui. Ngari idunga hau protege. Hau tsaheheri ya hemana nyasi. Karna ujuar jirambendra bobanu. Tikaw janlani. Ouvertement. Et jokaw janideye. Na janideye. Je n'ai rien à cirer. Chantsina kuba aliba jebambandra bobanu. Min humdo harme problème ya basharinu. Puisque je suis mieux placé. Ti amini kabashari nde mwanama. Nana wanama nrojina. Ikao kwa tujua ezijirio. Leo kawe ine mwana mabolto. Kajajo subuti ya bezinu. Pisko huo ngujua ze kweli. Pisko 24 sur 24. Ngujue namna bashari ya nshio. Kabatu lo mieux placé par rapport à moi et Bolt. No walo komori. Hoka kubali kaima na nyasi baturu kubali kaima na nyasi. Abungar jumma kompanye. Harimaze njema. Shakarna mwa kompanye rimrende nai. Karna mwa kompanye rirende mtazatu nai. Karna mwa kompanye rirende mrumshatu nai. Izo tinizori hutaji yao. Engerika ujarilani. Zendabo. Zahamba. Nrudini insiste. Ngamu insiste. Lukmani Azali kajaparo wana bashari. Rangosku bashari yenda kumora tarihonde leo. Yomango ni mwezendabu. Komanda Zakaria. Ça fait 1 an. Nge Kenya. Haruma kunguma nyonyi ho. Na wande yambamu uwa. Abona mwana mshuandra abu za pangiu. Rimambia nukai moto ya mambia. Abunga sina zestishada. Ngari mjuwao. Hatumpara mbakabesha. Ambabesha rihungulo mhono. Et amuwanya fulani na nya fulani. Va sans justifier. Sans faire des analyses. Hajua hee hamba.
Est-ce que c'est le travail d'un journaliste? Un soi-disant journaliste? Mriambi wandugo, mruzi analyse, hafanya recherche, hafanya za investigation za. Ngam amini kamruja Abdel Abdou Hassan, mruja Jaubeidi Mshangama, mruja Misbahu, mruja wananyasi wa Champ Libre de Comores. Kwa jajoambiwa, problemu hamada yinu, watohe ya wambe, vatinoka wafanya za investigation zao, hata waparisa wa ukweli. Wao, si uamini. Hokajana, Jaubeidi Mshangama, yazioni ça fait 2 jours. Bashari Kachujulo iko yaliyo, Ubeidi haba kweli, puisque ça fait 2 jours, Bashari Kajareji au prison, haka harma interrogatoire ya fanyili wao. Chale wa yinu hareje au prison, sain et sauf. Nenu siku ya roho prison, juma za interrogatoire ya fanyili wao, yiyo kaiti, tabiri, puisque interrogatoire yo kaifanyiwa prison. Bashari kajaparendo gendarmerie, kajaparo vehwamde. C'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Puisque wakomori walemewa, kwambi wandrabo. Sa wane problem ya sambi. Ya kabanu ya medabata, ya chuparobeli ya eleme choka uyonti. Ya dia jakuize Maître Mahmoud. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Abone urika ujariziye. Ramberi valia. Ngari juwa ukangara job de ziwa. Ngari juwa ukangara job de ziwa. Cha on est bien serein. Et nizandrabo zijob jabanaba hangari job zi denonce. Rambe zondrabo. Rambe zondrabo. Mkomori. Geladimo welewe. Ukakwe kairimbabi ntuntu za kweli. Rahana zinji zandrabo. Mwiminga mrema ukoti. C'est le patriote. Banguma biyoni ndrabo. Ngamwelewa ukanga mrema we yezi Asumani Azali. Ukani mrujo jabanu. Hatuamba Asumani Azali jau. Nitojo wana kabala nde wakweli. Shana rihawe bayo tinde jorende sausoni. Eshjurende sausoni ndo kweli. Eshjurende sausoni tizidwa. Abona rikeradi. Rikubaliano ka Asumani Azali nguru monai. Rilo convaincu à 99%. Ndaine ekipu yae. Shanga sina manière ya uwana. Nezendogo hizo. Vatinokari jarambandabo. Vatinokari jarideya. Hizo nizo ranzao. Buwa komo. Namlamuhe. Gari juawe namna mtabi hao. Neyezi Asumani Azali. Shakar jarreme kotilandrabo. Abo karjapiha. Karjabahuwa. E karjarreme ko tibambrade ziwa. Abo karjapiha karjabahuwa. Le kotirala di mureme. No kweli. Wabenu waze fikrambi. No mwendo mui. Wabali wane yezi Asumani Azali. Izo nezi jori waswilisha. Iyo ne kisiasa. Hokanga bubao du ka wourenga. Ka la politique c'est l'art de mentir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La politique n'est pas l'art de mentir. Miminga mwirengo au sens contraire. Mais la politique c'est l'art de la vérité. C'est l'art de la réalité. C'est l'art du respect. Cha politique ti udea. Ti wambandrabo. Kwezi wa Komori. Gamjoni swami hinjanza ndenge wakati mwinchi. Shikat kabjabanu. Ili njen defende. Nifanye demanti. Harumwe problemu ya Bashari. Zambarangu jana. Nimwambie ni kabashari nge mnono. Kaja uluaya. Kaja kome lomba hanu. Wakati toka uyonti. Yemaya yangwa tilo harumwe mlango izondabu. Yangwa hamuwa komanda Zakaria. Izondabu mwanada muo. Ngasina mwahangu yenshi harumwe nchi ya Kenya. Yangwa muwa Lukman Asumani Azali. Rangundo siku Bashari ya wasuli Komori. Bashari Lukman Asumani Azali. Kajaparo na Bashari. Hatarjer hondelewe yinu. Jusqu'à l'heure actuelle, Bashari, il est sain et sauf. Car tu joues horijao. Car nous jouons fanye préjugement.
izo ritojua shaka usiku hajaenda tahaulwaya ngarju jabanuri zambe jena mnakole obo ya tulwaya rijabanu ngar zamba ukazanwe izo zonrabo. Donc faisons la politique autrement. Siasa tiudea tihombandrabo zekweli na zambwa harmanzia za masteh vatino kamdwa meprize mwanadamu itoka uyonti shangela dimorenge emifano ya heze paji zindwaji chaîne libre de Comores, Facebook FM, Davla ya haki, Comores Info, haukaze ze kanalizo nga zirespekteo e deontologie ya wandu ma journaliste. Kwezi ezale ozihisa eza maudu bomfai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.